ibihe byiza nshuti za Simbi TV dukunda kandi duza ku mutima ni nako bizahora nta n'impamvu yatuma tutabikora murabizi ko tubakunda kandi tubaza ku mutima buri gihe umunsi ku munsi tuba tubafitiye inkuru z'ibyiciro bitandukanye tuba tubafitiye inkuru z'ubuzima nyine uyu munsi rero ni akasamutwe so nta muntu urimo ni amajwi gusa ariko turatemberana gusa iyi nkuru nyikoreye aba content creator bose bo mu Rwanda by'umwihariko aba YouTubers iyo tugiye kubona muri iki kiganiro nitwa Nshimiyimana Simeho icyo usabwa ni ukugumana natwe ugakora like ukora subscribe ibiganiro byacu ukabisangiza rubanda so aha turi ni Masoro mu cyanya cyahariwe inganda yego ariko murabona umutuzo uhari nta modoka ntaki nta mapikipiki nayo make urero ibi ngibi bivuze iki nimusobanukirwa icyitwa content creation nimusobanukirwa icyitwa imbaraga zo gukora YouTube channels cyangwa se imwe cyangwa ebyiri bisaba kwitanga bisaba kuvunika bisaba amaraso yego iyi video ndayifata mpaka bukeye namwe mubone imvune tugira ukinginga umuntu wakagira Imana we kora subscribe nteze imbere wapi ibiganiro byanjye bisangize rubanda wapi ugasanga nyine ibintu byose nugusaba kandi nuhabwe ubu rero njyewe nerekeye ahantu bita Inyamirambo yego Inyamirambo mu bijyanye na content creation of course ubwo ndabahise vuga ati se kuki utateze amafaranga nari gutegesha ndayagura internet yo uploading ibindi bintu kugira ngo mu gihe runaka zabona ayo madolari y'umuzungu cyangwa se ayo madolari dareka mvuga ayo madolari yego ariko mu by'ukuri gukora content kwa uploading ibintu nk'ibyo ni ibintu bisaba amaraso ni ibintu bisaba imbaraga ni ibintu bisaba kuvunika ni ibintu bisaba kwitanga umuhati rimwe na rimwe hari igihe ukora ibintu ukumva umuryango wawe uri kuvuga ngo ariko ngo ibyo bintu ukora gutya na gutya ngo simbikunze ngo bireke oya uba ugomba gukora nyine utitaye ko abantu baguca intege nyine utitaye ko baguca intege uba ugomba gukora yaba gushyigikira abakurwanya ugakora nyine kubera ko hazaza ha buri wese haba hari mu biganza bye buriya niyo waba ufite umuryango ukaze niyo waba ufite so na nyoko niyo waba ufite inshuti hari igihe kigera ugasigara wenyine nta n'umwe wo kukurebaho murabizi ko urugendo rwacu rwa buri munsi rurangira bamwe bapfuye gake abantu bawe bakagenda bapfa bikarangira usigaye wenyine ukavukira mu muryango ukomeye urugo rwanyu rukomeye mu gihe kitarambiranye aho mwari mutuye hakaba amatongo n'amateka bakajya bavuga ati wenda ati dore kwa Nyanaka aho bari batuye dore kwa Nyanaka uko bari bameze mbere yego ugasanga mu by'ukuri ni ibintu bigoye ko wakomeza kwiringira abo mufitanye isano abagushyigikiye kuko burya ibintu birahinduka iyo bimaze guhinduka rero wisanga uri wenyine yego niyo mpamvu ukwiye gufata imyanzuro ku buzima bwawe ku cyerekezo indoto ibyifuzo cyangwa se n'ibyo ushaka kugeraho utitaye rero ku bantu bagukikije bakugaragiye ugomba gukora content so ibaze ko ngiye kugenda kuva ahangaha wenda iki ni igice cya mbere muraza kubona icya kabiri kuva ahangaha ngira ngo wenda mwabonye ukuntu atangiye video hameze ntangiye gushogoshera
mpaka ngeze Kimironko muri gare. Murumva ibyo bintu rero bikorwa kugira ngo dusevinge udufaranga cyangwa se ya mafaranga nari gutanga ku modoka nyagure ka interinete cyangwa se nyagure n'ibyo kurya, kuko ntabwo wakora content utariye, niyo mpamvu rero mw'abantu aho muri hose mu ntara z'igihugu mujye mwumva ko turavunika pe cyane, ndetse dore ahangaha hepfo ni mu nganda, abantu baratuje ntabwo bari bakingura usibye imashini ziri gutunganya imyaka mu gicuku, ariko mu by'ukuri murabona ko ahantu hose haratuje. Ubwo rero niba mvuze ninyo wakagira Imana yakora subscribe, mfasha unteze imbere, jya ubikora, kubera ko iyo utamfashije burya ubu mpombeje ikintu gikomeye cyane. Rero sinzi uburyo nabivugamo pe, ariko inkunga yanyu ibikenewe. So aba content creator rero wenda kamanze nsaba abakurikirana ibyo dukora, mwebwe mukurikirana ibyo dukora, mubona amavideo twaprodinze, turavunika cyane kurenza uko mwe mubitekereza, haba gushaka ibyo kurya, haba gushaka ibyo kunywa, ndetse no kwamamaza ibyo dukora, byose bidusaba imbaraga. Reka wenda ngerageze kugira n'utwo mvuga mu Cyongereza, kuko audience yacu iri ku isi hose. Reka nabo ngira ibyo mbabwira. Of course, dear people, for those who are interested in what we're doing, for those who are international and national and regional, you know, we love you so much, and this is for forever. As long as we stay beside you, we never let you down. Just hold on there, and hold on there. Don't let us down, just hold on to us. Keep on sticking to us. Because we believe that as long as we are with you, we're gonna touch it to the sky. We're gonna go far away. We're gonna do everything. We're gonna do impossible possible. We're gonna show the world that we were there before. And you will see that we were incredible before. So of course I take this video with them of showing the world people worries and how we suffer during content creation. Look at there. I think this is University of Rwanda. Yes, I'm telling that how we suffer during content creation. That's why we always need your support. That's why we always need you to encourage us, to like, subscribe. Now I'm in darkness. You can ask it why I decided to take a video in darkness or in night. I'm just moving. I'm just moving by feet. Because I am expecting to use money that should be used in taking care in the consumption of basic needs such as internet, food, etc. and so on. So this kind of creation is how we suffer, how we spend our effort. That's why we always ask viewers, please give us some ideas and support our videos maybe by sharing it to everyone. But tell them that we, content creator, we suffer a lot. This message is about our viewers or the people who are using YouTube. And far away is the Kigali city. In between, you see, it's night. It is night,
But I'm doing content as I don't have enough money to spend on it. So I just to do something like a opportunity cost. When somebody says opportunity cost, opportunity. I think everyone know about economy. Opportunity cost and choice. Okay, for me, my opportunity cost, I have to do many things. I have to take a video, I have to upload, I have to buy internet, I have to take a car, and I have to buy food. Of course, I choose to use the fit as a opportunity cost of internet, and the money that I should be used in taking car, I will buy them internet. So that's how we manage our economy. And you understand some machine are I don't know what to say, but they're making noise there because we're gonna get at like I told you before, we're in an industrial area here in Rwanda, Kigali Special Economic Zone, and here we always take videos to tell the world how we suffer. This for viewers. So let me go to the side of the content creators. Dear content creators, wherever you are, Eastern, Westerners, Northerners and Southerners, or maybe in America, Asia, Europe, Africa, Australia, whatever human being who is a content creator exists. Now I'm taking this video with them and showing you how we suffer, how we do all the best, how we suffer during content creation, how we deserve your likes, subscribe, and share our videos to different people. When you are taking this, I don't want to take a image of that one who is doing sport. Good morning. Yes, I was telling you that this is how we suffer. So, to create a YouTube channel is the first step, which is good. And the second is to upload different videos to share to everyone, to tell the world about your creation. And it's too hard and too cost because you cannot create the content without money, without spending. Sometimes you create content without earning while you are expecting to get something in the future. Okay, so for me, I'm one of them. I'm expecting to get something in the future. That is why I'm here to take this video with them of telling other people how we suffer a lot. Suffer a lot. We suffer while we are doing that I don't know if I can say that product. I'm very sorry. That's content. So I choose to use the fit instead of using car or bus because I don't have enough money to spend on my projects. I choose what is important. Important is the internet. And after expecting internet, I use feet. Of course, I use a feet as a way of getting something in the future. So I'm in an industrial area, like I told you before. You understand the machine or engine are making some noise here because I'm in industrial zone. Kigali Special Economic Zone. KEZ. Kigali. I don't think if it's a case. KEZ. It is abbreviation. KEZ. Maybe when I get on a Sunday post, I will try to show it to you.
but it's a standing for Kigali Special Economic Zone. This is the one of industrial zone, creative agents, printing and textile. Yeah, that's how it is. Of course, like I told you before, and in the sound, I'm getting some noise of machine there. You understand the noise. Everything is about noise, because it's an engine. It's an engine. There's a car, there's a truck out here. As they brought product wheat, I mean it. Now, you know, Azam is an international level. Have it watch. Have it watch. This is one of the first industrial that's alive here. Is Azam. Azam is the best industrial that's deal with grains or powder. I don't know, for those who love bread, amandazi, chips and yogurt and ice cream. The best one is and this is behind it. And an African is the best choice because it's where I say exists. Yes, sir. You see? That's the industrial zone. Industrial zone, and this is one of industry, which is called the Azam. The best one, I think everyone knows about it. Yeah. That's how it is. Of course, I need to know. Oh no. Let me keep on talking in English because I need the content creator something. Dear content creator, just a message to you. To create content, create YouTube is the most expensive. It requires enough time, enough money, enough spending and a sacrifice. Sacrificing something for getting something in the future. And patient, working hard, without care to the people, family member, friends, and other environment. Because one of them, discourage. I don't know how to say it in English. Discourage the content creator, and sometimes they decide to give up as they are pressured, or the pressure faces them to stop it. So that's why you don't need to give up. You just need working hard. That's your message. And without care to the people, you have to keep it up, to keep your things going on, without thinking about stop it. So nibyo nabwiraga abantu abanyamahanga mwabantu mwe gukora content biragora. Ibaze ko maze iminota 18 ndi kuvuga, sinzi niba navuga igifaransa ngo mbishobore. Ariko reka ngerageze. Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis qui existent à l'Amérique, nord, sud, les amis qui existent en Asie, les amis qui existent en Australie et avec Atlantique. Je m'appelle Simon. J'admire pour tout le monde qui apprécie, qui partage mon vidéo à différentes occasions. Alors, je vais présenter le monde de mon vidéo, mon effort qui utilisé quand j'ai créé vidéo pour du en mon personne donner quelque chose à notre chaîne parce que c'est très difficile. Quand quelqu'un demandait créer chaîne de YouTube, c'est très difficile, mes chers amis. C'est pourquoi, quand vous vous intéressez à notre activité, il faut bien préparer et bien organiser. Quand vous n'avez pas organisé et préparé, c'est impossible. Et il faut changer possible
Il faut changer impossible en possible. Parce que personne ne dit notre activité ce n'est pas très beau. Notre activité c'est regaspillage d'argent. Regaspillage à quelqu'un qui notre mémoire qui n'existe pas encore. C'est mon français. Merci beaucoup pour attendre mon vidéo. On le voit, mais il faut éviter d'oublier s'abonner à ma chaîne. Il faut éviter d'oublier de partager mon vidéo, de faire la location. Parce que j'admire que tout le monde supporte moi. Parce que j'admire que tout le monde donne moi quelque chose pour faire la vidéo. Très très beau vidéo qui introduit dans le monde notre moyen quand nous créons vidéo. Notre difficile quand nous créons vidéo. Notre problème qui existe quand quelqu'un crée vidéo de YouTube. Alors, je veux dire qu'il n'y a rien de parce que je suis rwandaise. Je ne sais pas quand je suis rwandais ou rwandaise, mais je dis que je suis rwandaise. Je suis rwandaise et c'est pourquoi je veux dire notre langue qui s'appelle Kinyarwanda. Mais quand vous appréciez notre activité, va presser à belle. Placer, je ne sais pas encore du presser ou placer à belle, qui a de notification et mon subscribe ou s'abonner à votre chaîne, mes chers amis. Oui, so, allez voir. C'est mon français. I'm very sorry for this. I was trying to tell something. Mais je vais dire excuse aux personnes qui habitaient à français. Parce que mon français ce n'est pas très très beau. C'est pourquoi je vais dire excuse-moi. Mais je suis un étudiant de français. Et j'ai encouragé la proverbe qui s'appelle petit à petit, oiseau fait sonner, encouragez-moi. Oui. That is what I was saying. And this is it. Yes. And everyone who started with us, murabona ko igitondo kirageze. Mwabonye imvune tugira iyo turi gukora content. Amamodoka ari kugenda ariko tukaba tutakinisha kuyitega kubera ko nta mafaranga ntaki cyangwa se amikoro n'ibindi bijyanye nabyo tuba dufite. Ibyo rero birumvikana ko mama mukwiye kudushyigikira. Nyine ibintu byacu mukabyitaho kuko dutamba ibitambo byinshi cyane. Ibitambo dutamba rero nibyo mama mukwiye kugenderaho mudushyigikira, nibyo mama mukwiye kugenderaho muduteza imbere kubera ko mudahari ntacyo twageraho, mudahari ntacyo twakora. That's why we always need you to support. That's why we always need you to interest in our activities, because we work hard while we are expecting getting something in the future, not now, but in the future. So mujye mudufasha muduteze imbere nk'abantu. Sinzi niba muri kuremba n'ikimenyimenyi uretse ko iyi bisi nyinjiramo harimo imyanya ihagije, ariko kubera ko dufaranga nteganya kutugura ikindi kintu
sinshobora kuyinjiramo. Ubwo rero mujye mubona ko nyine tubakeneye, mujye mubona ko dukeneye ubufasha, ibintu nk'ibyo nyine. Bisi mwayibonye ko harimo imyanya myinshi, ariko sinakinisha kuyinjiramo. Ubwo rero mwabantu mwe, ni ukuri turabinginze mujye muteza imbere aba content creator. Ibaze ko natangiye igicuku kinini, abantu ivuka natangije aya matara araza kunzimira. Natangiye mu gicuku, none dore amanywa ankereyeho. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko abantu bose bakora YouTube bavunika. Turavunika ku kigero cyo hejuru. Iminota 25 nyivuga. Ubwo rero ahangaha ngeze ni agace kitwa, sinzi ukuntu kitwa, ariko murabona ko karagaragara. Ni ndakeka niba ari Zindiro, simbizi. Hanze ari Zindiro ahari. Yego ni Zindiro, ntabwo ndagera ahantu hitwa, ndagera mu mujyi rwagati, ariko ko biri kose ahangaha ni Zindiro. Ubona ko abantu benshi baba bari kuzinduka bajya ku kazi, bajya mu masiporo, bajya ku nshingano zabo, kubera ko baba bamaze gucya. Ariko twebwe tuzinduka igicuku. So ngira ngo rero muri kubona ko ahantu twatangiranye igicuku kinishye burinda bucya nyine. Aba content creator bo mu Rwanda turavunika cyane, turavunika pe, turavunika. Niyo mpamvu muba mukwiye kudufasha. Dore umujyi watangiye kubura amatara, kandi urabizi ko mu gicuku hasaga warutatse amatara nk'inyenyeri ziri ku ijoro, ariko nyine kubera ko umucyo uri kugenda uza, urumuri rwo ruri kugenda rushira gake gake. Ubwo rero mwabantu mwereka content creator, musobanukirwa ko gukora content ntabwo ari ibintu umuntu agenda akicara ngo ngo ndi umu content creator ngo ndi iki. Oya, bisaba kuvunika, bisaba gukora cyane, bisaba kwitanga, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero umuntu agusabye subscribe, ati wakoze subscribe, jya umufasha uyikore. Rimwe na rimwe hari abantu bakeka ko ngo iyo umuntu agiye kuri YouTube agiye kubona amafaranga. Ntabwo ariko kure. Iyo umuntu agiye kuri YouTube aba agiye urugendo nyine, abatangiye urugendo rwo gushaka amafaranga, ntabwo aba agiye kubona amafaranga. Iki kintu abantu bakimenya, abantu benshi ntabyo bazi. Mujye mwitwararika rero, hato ejo utazashora udufaranga twawe ngo njyewe ngo ngiye kujya kuri YouTube ngo ntangire mbona amafaranga. Forget about it. Ntabwo ari uko bizagenda, ntibizakunda rwose. Abandi babyuka igicuku bakora, natwe turi bamwe muri bo, rero ntabwo byakunda. Ubwo rero reka mbifurize umunsi mwiza, mugire muraturuka ku Mana, ndabakunda cyane.